sihlanganiselwa emzimkhulu eAuckland Park sifahla amakhaza nobumnyama sokufika ku nanzi ezijujileko. Fortunately kune project okumele siyenze that was gonna represent amaNdebele on the television. Ibingonyama enamava igalelo lakhe kumzabalazo wokukhulula abantu belizwe lakokwethu. Ingonyama yamaNdebele uMakhosoke wesibili ukhunjulwe ngemisebenzi emihle eyakhana ibumbanisa isitshaba sonke. Imphathimandla ze-American Iran zithi zifike lapha zivumelana khona ukuthi kubekwe phasi inkhali. We must showcase our talents and don't let down the people of South Africa. Abadlali beBafana Bafana banethemba lokuthi isichema sabo sizobuya ngamandla ngelesine ngemva kokuloba umdlalo wokuthoma webhigiri yephasi ngeveke epheleleko. Sikhulekile sitshaba sekosi kusesengithi labuya bamhlanuka nendaba ezichisako ku-SABC1 ngikuthulani Bongwe ngibona ngamkele. Zinkumbulo ezihle zodwa ebekleganwa ngazo ngelanga elicimileko ingonyama uMakhosoke wesibili esikhumbuzweni sayo. Abaholi bendabuko abosopolitiki nezakhamuzi baxoxisene nombikindaba we-SABC uComfort Masombuka. Bebakhuluma ngalizwilinye bonke abantu bebakhambela ikonzo esikhumbuzo selanga elicimileko bona ingwenyama beyisebenzisana kakhulu namahlangothi wonke wesitshaba. Ingwenyama simkhumbula ngoba beka umuntu bekagqugquzela iculture nesintu nelanguage yabantu. Khona abanye abantu bayesaba ukukhuluma esikibo. Ngokunjalo nonobhala zombelele weContralesa akanga khona ukuthula ngatsho litho ngengwenyama. Uveza indaba eqhakathekileko ukuthi ingwenyama yabambisana namanye amakhosi akwaNdebele ukubhacisa abaholi namakhosi ezinye initshaba kwaNdebele ngesikhathi sebandlululo. Ibingonyama enamava igalelo lakhe kumzabalazo wokukhulula abantu belizwe lakokwethu waziwa kakuhle kuba apha kwaNdebele ibiyindawo yokufihla inhloko nokubhaca kubantu abaxheshwayo ngongqondo gqwirha ababephethe besuke kwizizwe ngezizwe zaseMzantsi Afrika bazowufihla inhloko apha besiziswa zizizwe zabo. Abantu abaninzi bakhulele apha phambi koba bahambe bawuphatha ezizweni zabo. BakwaMasipalata eThemsileyani bathi balahlekelwe umthombo welwazi. Njalo nangabe kuba nenkinga ezithize sinomeya besikwazi ukuthi sigijime siye ngengwenyameni sosika iCouncil sosika iadvice iwisdom sizwe ukuthi singadlula kanjani endabeni ezifana nalezo. Usihlalo weAfrican Renaissance Forum uMathole Mtshekga uthi ingwenyama beyimbumbanisi. Asibonisa ukuthi imvelo yethu iyona sifunaku ukuthi siyakhe sibumbe unity lesifunaku. Bomnyango wombuso ohlanganyela nezendabuko eMpumalanga bathi ingwenyama beyineyiyelelise ezakhako. A very cool person, hence very sharp in thinking and in the way he articulated things. What was more important about His Majesty was the advice all the time. Each and every address, sentence he gave, you'll pick up something very constructive. Inkosi yabangoni eTanzania nayo iphumelele ukuzokubhodla emswanini. Actually, the son of King Mabena is my friend, Ayanda. So we met in Zimbabwe. So 3 days ago he phoned me. His daddy passing away. So I came here to make comfort him. Bekhabo lendlovukazi uSikhuthari Mabena bezile nabo bazokubhodla emswanini. Re batla ho fetisa matshidiso fela ho lelapa la Ngwenyama le Mandebele kaofela ka nnete Ngwenyama a robale ka khotso. Umlingisi odumileko uIsrael Matseke Zulu ukhumbula ingwenyama ngokuzithoba kwayo nokukhuthaza ifundo.
unfortunately kune project bokumele siyenze that was gonna represent amaNdebele on the television. Kune series bokumele siyihlanganise nabo Vusikunene nabo Bumazibuko abumanaka Ranaka. Yeah, impilo anyway, but he was a very humble man. Indlela engiyomkhumbula ngayo ukulunga kwakhe bekazehlise kakhulu bekazithobile. Yeah, indlela engiyomkhumbula ngayo uMakhosonke. Ne-intelligence yakhe, he was standing for education. Bekathanda ukuthi abantwana bafunde. Kufundiwe kiwe esikolweni yiyo lebekayiphusha kakhulu. Education comes first to him. Asikazokutsho ukuthi singalindelani esingakutsho mhathi ukuthi isigodlo sesekhona sizokubereka ilegacy kababethu angeke silise ukuthi iphelele emoyeni sizokwenza isiqiniseko ukuthi ilegacy imfiso zakhe zonke zesitshaba samaNdebele zibe njengoba zinjalo. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka ngikubikela ngwamhlanga eMpumalanga. Nakusesenjalo ilanga licima nje iSouth Africa igidinga inyanga yabantu abatsha. Ngo-2011 ingonyama yenza isivumelwano neUniversity yeVenda sokusekela ngemali abafunda benza imfundo ezihlukahlukene zesiNdebele. Bangaphezulu kwekhulu abafunda abahlomula isibonelelo nesivele ingonyameni. Namhlanje iningi lethu vele singaphandla siyasebenza senza imisebenzi ehlukahlukeneko ngombana ingonyama yadlala indima leyo. La magama womuntu omutsha oselasebenza njengesazi selimi lesiNdebele owaqeda imfundo zakhe emazikweni wefundo ephakemeko eUniversity yeVenda ngokusekelwa ngemali ingonyama ngo-2013. Wazihlolisela ukuthola isibonelelo esingombana nekhaya khabe bangakajami kuhle ngesikhwameni. Sabhadalelwa indawo yokuhlala. Sabhadalelwa imfundo i-tuition fee. Sabuye sabhadalelwa nokudla. So ukuthi ukuthi mina azangabhadala usente ngoba nabekade nganawo usente lo. UDr Takalani Tsaka ukhulumela eUniversity yeVenda uthi ukucima kwelanga akutsho ukuphela kobudlelwane phakathi kweUniversity lenesigodlo. Uthi bazokuragela phambili ukuqinisekisa ukuthi amaqalondanzi wengonyama kezifunda ayathuthukiswa ukuqinisekisa ukuphumelelisa iminqopho yengonyama nokuthi kusizakala umntwana weNdebele onebhudango lokufunda. The University of Venda will continue to strengthen this partnership beyond his demise, with the goal of producing more graduates, researchers, educators, and language specialists who will preserve, promote, and advance isiNdebele for generations to come. Ungqongqotjhe wezefundo ephakemeko uButi Manamela uthi ingonyama bengakholelwe kwaphela efundweni kodwana beyiqinisekisa ukuthi ikolelwayo iba yimpumelelo ebonakala kwemphakathini. I will remember His Majesty particularly for his deep passion for education and the empowerment of young people. He believed firmly that education is the foundation upon which individuals, families, and communities build a better future. uManamela uthi umsebenzi omuhle wenziwe ingonyama usazokubonakala ngalabo ebasizileko amaqalondwanzayo nangabantu abatsha basizileko ukuqinisekisa ukuthi baba nengomiso elikhanyako. Ngingonontokozo Sikhosana wendaba ze-SABC ngikubekela ngise-Auckland Park eJohannesburg. Ngaphandle kwefundo yasimahla eyalwelwako imizamo yelutshala ngo-1976 iphelele phasi. La magama womndeni kaTsitsi Mashinini owabeka mtshotshozelo omzabalazo welutsha wango-1976. Kelesibili South Africa izabe ithwaye iminyaka ema-50 omlando wokulola ikululeko ekwajugulula ihlangothi lepolitiki yelizweli. Amalanga nakalitshumi nesithandathu in 16 June 1976 sikhathi ilanga nomnyaka wabantwana abanesibindi beSoweto ebathatha umtshagalo bawusa endleleni zeSoweto bayokulwisana nombuso webandlululo. Babephethe amatshe ngezandla basebenzisa imigqomo yenzibi njengemviko zokuvika inkule ezivele emapholiseni ayegade anebandlululo anina nango koptshaba. Into eyasusa irawurawu yindaba yemithetho yebantu education ekwakuyifundo eyayikatelela umntwana onzima bona afundiswe ngelimi lesipuru. Umtshagalo lo wathi ngokuthoma eSoweto wadlulela nakezinye imfunda zeSouth Africa pha begodu babengazi ukuthi uzokujugulula ikusasa lepolitiki yelizweli kanti wawudoswa phambili nguTsitsi Mashinini kunye noKhotso Siyathlulo.
sele kuminyaka emachumi amathathu nesithandathu umashinini aziyela kiboyisemkhulu kodwana usaziwa ngencwadi ethi Tsetse Mashinini, the exclusive hero of Soweto. What has happened to June 16, especially after 1994, has been very much something of a disgraceful outcome. Udichaba Mashinini umnakwabo Tsetse ukhumbula izinto ezenzeka ngo-1976 kanti uthi abantu ababhubha ngaleso sikhathi somhlago bangadana khulu nange babona okwenzeke eSouth Africa panamhlanje. Vukani madoda. So hang South Africa ke ko sebodu. Yeah, we are living in a dungeon. Economically, socially and otherwise there's a whole lot of things. Umbuzo ujamile ekutheni icho ukuthini imizamo yabo yango 1976 elutsheni lanamhlanje begodu gilabo ababhubhela epini le bangalithabela na ihlangothi lanamhlanje lepolitiki yelizwe na. Ekhasini lethu leFacebook sibuza ukuthi uzobe wenzani kusasa ngelanga lelutsha mbukile nakumbono wakho elandela. Ngizobe ngitadisha ngihlele ekhaya ngifunda nabangani bami njengoba ngifunda umatikuletsheni. Ngizabe ngisegwabeni sabe sikhuthaza abantu abatsha ukuthi bathanda isikhabo kusasa. Sinawukwazi thina uvuyela isula ngomthi umsasazi ngoba lokuhleka unqongophela nalomisebenzi umsasazi. Njengoba siyabona indakamizwa la kwamhlanga ziningi khulu sizozama kusasa mkhathi ukuba motivate abafowethu ukuthi bayekele into abayibhemayo abafowethu bathambe baye rehab. Kusasa sabe sinomhlangano ukuthi sikhuthaze ilutsha ukuthi fanele lilwele ukuthi amabhizinisi ama-tuck shop abe ngakibo. Sasogcoka ne-uniform yesikolo sikhumbule abantu abasha baka-1976. Umbono wonke umbukeli SABC ayizokuthwesa umlando ukuziphendulela kombono umbukeli. Imphathimandla ze-Amerika ne-Iran zithi zifike lapha zivumelana khona ukuthi kubekwe phasi ngikhala bekuvulwe nomzila i-Strait of Hormuz. Isivumelwano lesi kulindeleke ukuthi sihlikihlwe ngokusemthethweni eSwitzerland ngelesihlanu. Ukuzwakala kwendaba le kwehlise intengo ye-oli kodwana nanyana kunjalo ezinye indaba eziqhakathekileyo ezifaka hlangana indaba yehlelo le-Iran lenuzi azikararululwa bekube nje. Undunankulu wePakistan osize ngemkhulumiswano uthi lokhu kuzokusiza ukuqeda ukubonakala kwamajoni kizo zonke indawo ekufaka hlangana neLebanon. I-Iran iqinisekisa ukuthi kuzokubekwa phasi ngikhali ngomvulo ebusuku kanti imkhulumiswano engeneleleko yokuhocisa kokutswinya nehlelo layo lenuzi kuzokwenzeka nakubekwe ingikhala amalanga ali-16. I-Israel ayikabe ukuphendula ngendaba le kanti beyingekho nakukhulumiswanako. Abaholi bavela kwamanye amazwe nenhlangano zamazwe ngamazwe zisamukele isivumelwano simi. Nasibuya entolo. It's still going to take some time for those ships to reach their destinations, and there'll be a bit of a gap between that time and when, it goes, and when, there's going to be a shortage out there. Intengo ye-oli ephezulu kubonakala kwangathi seyizokwehla kwanje emva kokuvumelana ukuqeda ipi phakathi kwe-Amerika ne-Iran. Sisakhona indaba mbukeli kanina zikuphundileko uyazithola ku-YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku-Facebook. Namba sikhali. Intengo ye-oli ephasini lonke isesephezulu nangaphezulu kwesivumelwano sangaphambi kwesikhathi sokuletha ukuthula isihlikihlo lelizwe le-Amerika ne-Iran. Isivumelwano lesi siyokuqeda ukujanyiswa kwenkebhe ze-Amerika sivumele nokuthi kuvulwe ngobutsha umzila wendlela i-Strait of Hormuz. Izazi ziveza ukuthi intengo ye-oli ehlaza isesephezulu khulu ukubuyelele kathathu kunaphambili. Intengo ye-oli yehle khulu lapha i-oli ehlaza yehle yaba ku-4.5%, yathengisa nge-$83 ilitha okuthoma okusoka namhlanje. Umqozululi uViv Governor uthi nanyana ipi ekhona le ingaqedwa khonokho kodwana ukuthuselwa ekuthuthweni kwepahla sele kuphazamise ukukhamba ngefanelo kwamahlelo. By the time they have all wells restarted, the facility restarted, ships leaving the area, etc.,
it's still going to take some time for those ships to reach their destinations, and there'll be a bit of a gap between that time and when, and when there's going to be a shortage out there. Ukuqina kwemakethe kunzinzise intengo yokuhwebelana emakethe lapha iranda lihlezi ku-16.17 nalinganiswa nedola evekeni le. Usomnotho uwandile Sihlobo uthi ukuvulwa ngobutsha kwendlela iStrait of Hormuz kuzokuphungula igandelelo phezu kwabalimi khulukhulu lokhana bathenga imbaseli nomanyora. If you look at the Middle East now overall, not only just the countries that were affected by the war, that region accounts for about 8% of South Africa's agricultural exports. Nakusenjalo kulindeleke ukuthi isivumelwano sokuletha ukuthula sitlikitlwe ngelesihlanu. Ngezemali iranda liqinile nalinganiswa nezinye imali ezinkulu. Abadlali beBafana Bafana banethemba lokuthi isichema sabo sokubuya ngamandla ngelesine. Umendi weBafana Bafana uRicardo Goss obeka sesiqhimini sika Bruce ngeAfcon yango 2023 nangomnyaka opheleleko uthi bazozibambela kule midlalo emibili eseleko. I think it's everyone's dream to play the World Cup. So I think maybe they've also wanted to be here in a way, and yeah, but like we say, we're a positive bunch. Uthapelo Maseko usehelweni labadlali abalikhomba abadlalela inqhema ezingaphetsheya kwamalwandle uthi babophele ngabadlali abazokukhuphula izinga. We want to improve as much as it's a big tournament and there's very big teams participating, but we must showcase our talents and don't let down the people of South Africa. iBafana izilungiselela ukubambana neCzech Republic esebujameni bama-41 kanti South Korea isebujameni bama-25. Mibili imidlalo namhlanje iSpain ineCape Verde ezikugroup H nge-hour lesithandathu bese kuthi kugroup G iBelgium iyokubambana neEgypt nge-hour lethoba ebusuku. Siyaloshisa ekhaya ngomvulo asiqalele ukuthi bunjani ubujamo bezulu nakamathuba wezulu nge-30% esifundeni sangaleke ngeNorthern Cape phakathi naso isifunde sinasithi siyaqala nalapha eGqeberha ngegwini akhona nge-30% livulekile ngapha ngeGauteng uchingalele bombombela kanti ke ngegwini elingaleke ngaKwaZulu Natal nakhona ke amathuba wezulu atholakale nge-30%. Kusasa amathuba wezulu nge-30% nababukhulu nesifunda sangaleke ngeTlhagwini Kapa ezenangapha ke ngesifundeni sangePumalanga Kapa. Kusesenjaya ke godu ngegwini elingaleke ngaKwaZulu Natal sibona nalapha ke godu afika lapha endaweni yembombela esifundeni sempumalanga. Siyakusuduka ukwazi ukuthi ubone zinga ukuchisa sithome ngapha ngesifundeni sangeGauteng ebusuku nekuseni kumakhazahle ngokuhamba kwesikhathi sibona lapha ke kubuya nganeno eBronkhorstspruit nePitori nge-19 Johannesburg i-17 eSprings nge-20 kupholile. Salapha ke esifundeni sangeLimpopo khona sibona nakhona ebusuku nekuseni kumakhazahle ngokuhamba kwesikhathi isifunda siphole siye ngokufuthumala ngezinye indawo njengalapha ePhalaburwa. Asiqale lapha ke isifunda sangale ngeMpumalanga naso simakhazana pheze imini yonke nokho sibuya nganeno ngokuhamba kwesikhathi imbombela nge-20 Sikukhuza futhumele nge-25 KwaZulu Natal bonakala ke nayo imakhaza ekseni khulu lapha eKokstad imini yonke ngokuhamba kwesikhathi iRichards Bay neDurban ziphole nge-22 ne-23 ijingalanga angithi lapha kusePumalanga Kapa ke nakhona imini yonke sifunda sonke kumakhaza endaweni zonke Mbathani nifuthumele namathuba wezulu akhona njaya jingalanga Kapa ke nayo imakhaza imini yonke sifunda sonke kubuya nganeno eFredendal nalapha eClan William nge-22 ne-21 asiyoqalela isifunda sangale ngeTlhagwini
eThekwini Kapa naso ebusuku nekuseni kumakhaza hle ngokuhamba kwesikhathi Upington ifuthumele nge24 lapha ke Kimberley kupholile iFreystata leya ke nayo ebusuku nekuseni kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi isifunda siyaphola iFixburg yona ke imakhaza imini yonke lapha ke eqineni siqala khona iThekwini Chingalanga ebusuku nekuseni kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi isifunda siphole kamnanjazana sibonane kodwa ngesikhathi esilandelako dido